Mwihoko wakwa miaraho ino ya tariki 10 ya mweri wa mugetho ni thite na mbere na gukwagirira yukia ngeithi ciakwa hari hothe uragitwamukirani njitagwo Wairimu wa Wanjiru na mutwathiriri na njira ciiko etagwo Wambui wa Gaku na gitio kinene reke turike mohoro-ini maitu kuria aikari a kaunti ya Migori ni mugite matiganire na kamiti iria ya murirwo gukinyaniria maundu 10 thiini wa ripoti ya NADCO kuringana na ihinda riria kamiti ino ihetwo gukinyaniria maundu macio ni nini ona makiria kuona mafatire kumiheana ripoti yo tariki 7 mweri turorete. If specifically you want things to be done, tell us who will enforce. Attending a lot of meetings and the things were said as you are saying here, and nothing is done. I want to say specifically when I stand here, I'm 76. Little has been done. From the time this agreement was taken, little has been done. We are still below expectation and almost zero. Corruption, generally, the same government actually have identified and some have been actually proved guilty. But still, those are the people who spend the president or the government giving positions. Number 2, the same. Once somebody has been found guilty by stealing money, this money, the government informs you that we've closed the account, we've retrieved what, but this money, the Kenyans are not told where it is taken to. To the government, and since the memorandum has been signed, our young people were being killed. Na hao ndio viongozi wa kesho. Kwa hivyo itakaporudishwa report, hatutaki kusikia kwamba imepungua. Vijana wetu wasiuawe na serikali na assume ni kama haioni. We are requesting the money to reach the MCS, the primary leaders, so that that money can be utilized according to the priority. If money is reaching the county are using that money to seek for the second term. They are not utilizing that money for our benefit. We are very clear about the measurabilities that we want. Tumeuliza specific questions and want specific answers. We are to compile this report, and by the 7th of March, we'll be presenting this report. It will be a public report. Na magavana atano agishoini maugite maguthiginya wobici-ini ciothe cia mai na kuruturura aruti wira akuo kuona andu agishoini makoretwo na nyota nene ya mai kuona mai macio matirarekererio makuigana makiaria mari kaunti ya Kilifi maugite kihonia gikorwo gigethwo na ihenya. Our citizens are suffering at the moment. The scarcity of water in these 4 counties is so bad that people don't even know where to get water to cook the little food they have. We are demanding that we get immediate repairs of the Baricho waterworks, where 2 pumps have not been working for the last 10 months. We demand the immediate intervention at the Tui pumping station, where the pumps have been off for 2 years. And we have raised this before with Coast Water, and had always promised us that it will be repaired, but it's still the same. Now, because of the drought we have, the problem has become worse and our people are suffering. Muzima has same issues. Leakages and breakages are not repaired on time. So we demand, and we want to tell the president and the president himself to intervene. Kufahamu vile alivyo. Shirika ambalo kwamba linatuletea maji sisi kaunti 4 ya Taita, Kwale, Mombasa na Kilifi ni Coast Water. Ndio kutoa mfano wa kwanza, ikiwa tunaanza Mzima ambapo kwamba ndipo chanzo cha maji yanapotoka yenyewe sehemu ya Taita, mabomba ya maji yote yale mapipe yameoza na yameharibika. Tunalipa na hakuna kile ambacho kwamba tunakiona kitengezwa. Sasa hivi Taita yenyewe haina maji, na baadhi ya sehemu nyingine hata kufika huku kwetu Mombasa pia inakuwa ni shida. Ofisi mauzo zao zinakuwa zinanawiri na sisi ndio tunapata matatizo pale. Ningeomba serikali, haswa rais, aingilie kati katika masuala ya Coast Water, manake
hii agency ya kugawanya maji katika katiba yetu ni kazi ya majimbo. Na kemikali gite wake makayudi gukuni kaunti ya Meru Elias Kiremi ne orite muigi kwiyumiria hari thurano nini irira hanika cia kiama kiu. Oho ningi ni akiurite andu ethi kwa gukomera matu na kwiyumiria kurugama thiini wa iturwa ngurani niri mehaririria magithurano kia mwaka ukite marathie na mbere. Kwenda kwa mkutano wa sensitization kwa sababu chama cha UDA, mnakumbuka tulifanya grassroots elections mwezi uliopita na ikakuwa na matatizo, na hiyo matatizo ilipokuja tuliongea na chama chetu kwa headquarters, wakatusikiza. Pia rais wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto akasikia wakiwa na naibu wake Kithure Kindiki. Tukawaambia matatizo yaliyotokea katika elections ile iliyopita, na wakatusikiza na wakasema hiyo elections ni lazima irudiwe. Na mwezi wa 3 tarehe 7 hii inayokuja, hiyo grassroots elections kwa polling center inarudiwa tena. Na leo kuna sensitization ya kufundishwa, jinsi ya kufundishwa maneno ya vile hii elections inaendeshwa. Kwa every constituency ninawaomba kila mtu ajitokeze na ungane na wengine waende katika hiyo mkutano ili watu waweze kufundishwa, ili tukifanya elections tarehe 7 raundi hii hatutafanya makosa. Gavana wa kaunti ya Narok Patrick Ole Ntutu augite na thengia wa gukorwo na mifango ya waki wa reri iria president araugire iria tanyitwo kurugurio tariki 19 mweri uyu. Thoko ya muhio ya Mulot no igukorwo igiakwo. Oho ni orite andu ethi kwa kuingirania na uteti muru uria ungithoga thayo. Tunaendelea kufanya kazi pamoja, na nataka tu kuambia nyinyi, ijapokuwa tunajua siasa inakuja next year, naomba tuwe na utulivu. Tupe kila mtu yule anataka kuomba kura aombe. Lakini sisi wenyewe watu ya kaunti ya Narok ambayo mimi naongoza kama gavana wenu, sisi ni watu ambayo Mheshimiwa Rais wetu William Samoei Ruto anatuongoza vizuri, na kama vile mmeona juzi tumeitisha mkutano ya chama yetu ya tawala UDA. Sasa tumeanza kuambia watu wale wanataka viti wakuje wajiandikishe, na tunataka wengi wajiandikishe kwa sababu chama yetu tunataka iwe one of the biggest parties katika Jamhuri ya Kenya. Watu wa hapa Mlot, mnajua rais ashatangaza tayari ya kwamba kuna hii railway ambayo inatoka Nairobi imefika hapa kwa pale Suswa. Amesema tarehe 19 atakuja kuanzisha hiyo reli, na mnajua hii reli inakuja hapa Mlot. Hata nimeona Pastor Seur, pole sana, unajua tulikuwa tumetengeneza seli ya mzuri sana, lakini nimeambiwa hapo ndio inakuwa station. So inaonekana tutatoa hiyo, tutajua, lakini hawa wenyewe watatujengea, wameniambia vile nimejenga, sasa watajenga India. Kama wapiga kura next year August tunaenda kupiga kura, na tunataka nyinyi wenyewe muhakikisha ya kwamba ule mtu ambaye amefikisha mwaka 18 aende achukue kitambulisho ili achukue kura. Na tuliona jambo hilo lilifanywa Nakuru, tunaona ishafanywa Kisumu, imefanywa Mombasa, kuweza kutia vijana bidii ili vijana wetu waweze kupata startup money ama funds waweze kufanya biashara. Na icio cigemaine na kuria kaunti ya Narok igatwekanyaga uko tugikiria oro hanini ndugathi haraya amu ni tuko tugicokereria.
ino ni station ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Ewe ni wenderera we kawira kau gaku o investire miaka iyo yothe ri umuthi uyu ngoma angiariria turi anime moke magukua indo ciaku ungika atia kana ungiambirie kumacaria na miguu ta njege tatengera kuria gwa Kimuma engineering system umere makuonia CCTV cia kamera ciraiganirira muhuko waku. Oho ni makoragwo na electric fence materials razor wire cia green na cia silver. Ni makoragwo na access control system eira cia kuhinya fingerprint ugitonya, intruder alarm system, na no makoragwo na indo ciothe cia mwaki nginya fire extinguishers. Oho no makoragwo na solar panels na ni makoragwo nginya na ihingo automatic kuhinya ka remote oguo wira ni muingi twa gutinda kungangana na ngeti. Ni mahetwo ngerenwa nyingi muno. Nduka ciao ciikuria Nairobi CBD macamaniro-ini ma Kamae na Gaborone Road. Showroom yao hau Nyandarua House ground floor. Nduka yao enge yao area kou Nyandarua House second floor room 204. Nduka yao enge haria Gaborone Plaza ground floor number G1. Na kwa kuria Kasarani ni haria Max Plaza kungetharira na Kasarani police station. Ona kana no macarie na thimo 0793494949 kana 0793949494 kana 0793595959. Gitira wira waku na CCTV cameras kuma Kimuma engineering system. Twaririe hihi ni uri waikio ngono ni afitha wa birithi na ndumenya kunyitira ki atiriri ni ui ihoto ciaku na hii ni ui ati wagi wa umenyo ndungikugitira ki watho. Gatiba na watho wa bururi irabatara utauku wa gikiro kia iguru. Ona kuri uguo ni turikoragwo na giikaro na mawakiri matiganite tugikuhe mweke wa gukurana uria watho ugite iguru rigi ihoto ciaku, na oho tugaguthomithia maundu maria ufatie no utafatie gwika kiwatho. Tugaguteithia guthathaura uria watho roiga uhoro-ini wigie uramati na ugai wa indo, wandiki wa will na urihi wa magoti gatagati ka mangi maingi. For the first time nitukureheria tabarira irikoragwo igikuruhania maundu maya mothe. Tabarira eno ya mwanya ukareherwo ni Francis Wairura. Nio muthenya wa kanaga kiumia thaa 2 nginya thaa 3 cia hwaini guku gwa Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Haririe kuoya ikinya mbere hari kiria wiriragiria guthoma. Ndugathinike ringi riu kuona Jewel Technical College mari haha ni undu waku. Tuthomithagia kothi tiganite ta journalism and media studies niguo memerekia, hospitality management niguo rugi, cosmetology and beauty therapy ni maundu mege maingi no thaka, ICT, electrics and electronic engineering, healthcare and caregiving na makiria moguo. Ni turi na thiomi cia nanja nicio Korean language o hamwe na German.
tucherere Jewel Complex gorofa ya gatandatu koigania na TRM no tuhurire thimu namba 0701 niyo 0701300071 kana no tucherere rurenda-ini rwitũ ni rwo jewelcollege.ac.ke. Jewel Technical College, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ũngĩkorwo na woni wĩgiĩ tabarĩra citũ ndũkamaĩrĩrie gũtũmenyithia kũgerera ndũmĩrĩri nguhĩ kana WhatsApp. Namba itũ nĩ 0795 789804 0795 789804 kana email itũ nĩyo info@kiheotv.co.ke. Wathi wakũra wongagĩrĩrwo ngĩ. Tabarĩra ya kũinĩkĩrĩria o ĩrĩa gũkinyagira mũthenya wa Jumamothi rĩu nĩ ũkĩte na riri mwerũ. Tabarĩra-inĩ ĩno ya kũinĩkĩrĩria tũrĩkũrehagĩra bandi all the way kwambĩrĩria thaa 3 cia ũtukũ nginyagia thaa 6 ũtukũ gatagatĩ mũthenya wa Jumamothi, ĩmwe kwa ĩmwe kuma gũkũ gwa Kiheo TV, kĩhumo kĩa wĩtĩkĩrĩku. Nĩjũ nĩ ũratwamũkĩra we mwĩ hamuci Ngai witũ arokũrathima we mũnoreri wa Kiheo TV angĩkorwo nĩwe nĩ mbataire toro. Mũtabania ti ũngĩ nĩ MC Kĩheheji wa Gĩtawa. Rĩrĩa tũremagwo marĩa tũremetwo ũguo tũgĩtũteithia rĩu nĩtũhotaga kũmeka tũhotithĩtio nĩ rĩĩtwa rĩa Jesũ. Are you ready? Because it's games time. Nĩ hĩndĩ ya mathako. Timu yaku ĩrĩa wendete mũno nĩ ĩrĩkũ? Cemanagia na athaki arĩa ngũthi na arĩa marĩ iheo. Ũkĩreherwo nĩ Uncle G na Esther Shiko, athaki njorua akĩrĩ ndumo ya iharo-inĩ. Tabarĩra njerũ cua ĩrĩa ũrĩiguaga maũndũ onawe ũgakena. Nyitanagĩra na ithuĩ o mũthenya wa Jumamothi thaa 7 nginyagia thaa 9 thĩinĩ wa tabarĩra ya ndumo ya iharo-inĩ gũkũ gwa Kiheo TV, kĩhumo kĩa wĩtĩkĩrĩku. Ino ni ceceni ya Kiheo TV, kĩhumo kĩa wĩtĩkĩrĩku. Tũrĩcokereria thĩinĩ wa ikereka ritũ rĩa mũthia thutha wa Quinta Anyango gũikara mũciĩ na kwaga mwĩhoko wa kũingĩra senior secondary. Rĩu arĩ na gĩtũmi gĩa gũkena nĩ thutha wa andũ a wendi mwega kũmũteithĩrĩria na kũingĩra grade ya 10 thukuru-inĩ wa thekondarĩ wa St George ũrĩa ũrĩ kaunti-inĩ ya Gĩthumo. Nifanya mtihani alafu nikakuja nikakaa huku nyumbani. Mamangu hakuwa na pesa ya kunipeleka shule, hakuwa amejitayarisha, alikuwa amebuy box na mattress peke yake. Alafu hizo vitu zingine alikosa. Sasa nikamwa nitaka home hadi siku nyatapata. Mamangu alikuwa amekosa pesa ya kununulia vitu za uniform, socks, viatu, vitabu na school fees. Hiyo ndo ilinifanya nikakaa home. Nifika mahali watoto wameenda shule, mtoto yangu amekwama kwa mlango. No otherwise. Nilimwa box and mattress. Sasa school fees hakuna.
Sasa mtoto alikuwa amekaa tu. This journey imekuwa very long journey ya kupeleka watoto shule. So far wale wenye tumewalipia everything wamefika 30, na wiki iliyopita bado tulipeana bursary kwa 200 students wa grade 10. Tuliwapatia 10,000 kila mtu 10,000, na hii Friday inakuja bado tunapatiana 10,000 kwa wengine 50. Nigatho cia mwanya kairitu kauga gikenaga na ithuĩ hau niho tuko tugikirira gaturumo mohoro maitu ma idarĩrĩ mohoro mangĩ wona cihanda thaa 1 na thaa 3. Nigatho gututegera matu gutihokera mathaa maku na kuri jeshi yakwa ya nguvu ĩrĩa yatigirira mohoro mani maukinya na njĩra igwete. Njĩtagwo Wairimu wa Wanjiru, mutwathĩri na njĩra ciĩko auma wa mbui wagaku yana meraho ihuro ni ndathimi cia Ngai. Ino ni station ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku.